khole voin hi mim ku thla ni som pathum thole ni ani a voina chuan Indian Defence Chanjin thar le akai noi kan ngai thla ho dona Khovel News te kan ngai thla thina heti la hian Indian military Chanjin thar du'a in kan ngai thla tam lo a thei chin ron ti chua kan tum zia to dona ni Mizonol puite hi vai ngai sang farhan lo kan ni hei wang hian Indian military thil ti theina an chakna ngai nep le mun hiam tam takan oma India hi ane big lo ti kan hria da tha Khovel military chakna palina niangai mek India lo omna ber chu nuclear ral thuam nei rammani hi ni hei hi chu soi tamangai lo ve tunruma chuan India malakna atana poimo berte zinga mi Indian Ocean le ache vela Indian Navy te hian man hruai thayangem enge an chakna le an theina mabak lo om tur le thil thleng thei te mangin tunrum chu kanin kom ho don ya kan hria tangin mania kan ron ti chua tawngin India chuan military lama ro puina bel cha turin tuipuya airfield kal thei INS Vikran aircraft carrier ama siam ngai mai indigenously built aircraft carrier masaber tuipui lama aron chua zalenta khania hei wang hian India hian naval lama achak lo na chuaron no phui chhota ani rin hel rol lawin Vikran kha kan maritime power projection theina chungchanga chuan force multiplier na satak theina ti pungtu tia chiang hle Chinese ho chuan Belt and Road Initiative malak na le Blue Water Navy pani mangin Khovel huwa pathu nei na zaw jok nei tumin na satakin ranan la Indian Ocean Region IOR thu nei na sang jok nei an tumna India chu a strategic economic le abik takin sumdon na lama a hlok na hum him theina ti che thei tur he China chet na hi dole turin engtiang che in nge India hi in peile India chu tuipui lama in biak pona in kalpona mun poimo taktaka omega chu din mun chuan regional naval power diktak heram bial thune na sang jok nei thei turin remchan na danglam taka pe ani he thil tum ti hloting tur hian thil pahni ti ngai ni na langa pakhatna chuan India hian IOR Indian Ocean Region na chengram ta na linchpin security provider ani theina tur theina te asiam chu angaya hei hian India chu sea lane himna tur le atul huna mi hring puina pe in he bial stabilizing role play thei dona he biala hian puipa berani na chu alam tir thei don ti na ni panina chuan Indian Navy chuan West Indian Ocean region a substantial tactical presence ane ngai dona chu churam dangte zinga Mauritius Seychelles Madagascar te Kenya Somalia French arampon lama Islands of Reunion te British Indian Ocean Territory te po atelani tin Diego Garcia te anutung pani te hi colonial vestige khotlang lam sipai muna chantirani heng thil tum pani hi anina taga chuan nanin zom thlata India chuan aircraft carrier pakhatemo pani emo chom mangin hei hi ati hlotlina beisei omlova atir lama chuan engang point hlotlina poimo tak angin langma se chuchuram pon lama sipai mun le tuipui lama facility tha nei malo te Indian Navy ten malam pan tura sipai deploy ma chuan Indian Carrier Battle Group pani hian an ni tur angin han thok tak tak theilo mai thei chu wangin Indian Ocean khotlang lam region hi mun poimo takani diktak chuan India Maritime Security Strategy of 2015 chuan India in Blue Water Navy diktak anei theinan he biala naval presence nei mai lo chu ti theidang omlo ti pomani Blue Waters Navy siam hi naro pui takani a mase carrier battle group tamjok siam chu naval support infrastructure ommo mal lo chuan engroi kanang don lo ni nan ngai Indian Ocean biala Navy hi player ni thei tur siam turin mun thale China malak na khinglet zau turin omjenei zoga kalpui turin an ngai ani Chinese ho hian dispatch mangin bolan changmeka omje chu mason na nen raman la meka BRI mangin raman la duai duaya hemi khinglet tur hian India hian tuipui ati chakangaya athuam chakangai hle Indian Ocean biala mun poimo tak nei theina konga hian PLA Navy te hian man hruai hle a kumin jun thla an aircraft carrier tharber fujian chu commissioning ani lai khan
Beijing chuan rampon lama facility te chu athira a blue water naval omna chu chak zokin nan thom tha chung hmuna da tur te chuan ruam han nan siam ngalani rampon lama base zonna US po boy hle US military Africa Command Commander General Stephen Townsend chuan China in Africa chevela naval base siama tum chu thil hlom ber ti in asoini China hian Indian Ocean chevela malak chu angai poimo berani tuipui le chevel malak na bu khwarna maritime presence ti kunnan ramrang pot siamnan sumada kumsang le som pasari khan Djibouti naval base ron siama chu Gulf of Aden bula Horn of Africa ani Pakistan Gwadara te Sri Lanka Hampon Tota te Myanmar Coco Island ate China chuan surveillance station ada wangin Chinese ho chuan tuipui lama an kepen an ti zawa an ti chaka an hlom to hle tuna chuan string of pearl kaltlangin Indian Ocean khothlang lama thopui dangte fu khlenga mangin in so ngetin China chuan ke pen me kani kumsum ni chung jet Africa Labour policy mangin Chinese ho chuan ma an la towa he continent ta hian sumdo na atanga tranin tuna chuan sipai an deploy der to ani Djibouti a Chinese naval base hat chuan helicopter pette dani in aircraft carrier le tui hnuai long te podat heitur khopalian ani Chinese ho hian United Arab Emirates a facility siaman tum hialani UAE hi US thian than ya wangin US chu aron enroll fata China chuan than thla ta dewani Cambodia China Rim naval base po chu pui chhotran viau ta boka helai hmuna tang hian Gulf of Thailand te Indo-Pacific le South China Sea chua ka te avil theidon ta ni in alangbok hei baka Malacca lampo thunun turin naval theina chakna ahlam thui ta khop mai sang ni som pakwa China Defense white paper khan malampan zelan tum danan jeka an naval strategy atar langa PLA hian rampon lama logistic facilities asiam mangaya China rampon lama ahlok na hum hi mangai boka Chinese ho hian hun rei tak chung chu string of pearl paradigm chung chang an soi to a chu chuan China hian China resources le longkal na kong hum halnan Indian Ocean kaltlanga base rang amamo thu a soi ni an basing strategy mang hian Chinese ho chuan thil pani ti hlotlin an base pakhatna chuan an sipai chakna ti pun panina chuan an mani tuipui kamma tanga mun hlazo ka an sipai chakna vonlunte an tumani Mase tuna chuan an du thu sam chu Indian Ocean a string of pearl a in akal thui to hle heng thil pani ngai tu chung hian India chuan Indian Ocean a China thunei na dolet na kong thar angai tu angai ta ani ato bera chuan Indian Ocean a China omna chet na pun zela wangin hei hian India lok na ati boy chho zela chumi chuan India ta na chezongin konga nei zela ni String of Pearl Plus le China Belt and Road Initiative te hian India hak zo na tur le malak na tur na sa takena ngonga British, American le French ho chuan khovel mun rang a base tam takan neya heng an base nei hi a then chu Empire Legacy te le a then chu Cold War wangani pakhat bok chu wangin India chuan he biala hian thunei na alan ti rangai ve ta ni in alang India hian Indian Ocean khothlang rambial tenen tuipui le a chevel ven himna lama tho ho na anei apung chho zela ma se thil tam tak ti alangai bokani India chu ramro pui tak ni in sipai le ral thom lama po khovel ma hruai tu te zinga tel ti kan hria ma se China hian na sa takin man la tuna kan soi tak Indian Ocean le a chevel hi indo pui po chuak se mun poi mo ber pola ni dona BRI nen na sa taka ma ala ka wangin India then oma China hian base tam taka hung to a hei wang hian aircraft carrier chau hian India mo naval chakna ti hlotling theidon lovani infrastructure lian le mun madang nen ke ape na nga ya Indian Ocean kil tu ramte naw te mun ma a chei thata heng ramte ne na tho ho na thazok a nei ngai thar hle ole tuna kan han ngai thak ta kha news ni chelo Indian Ocean a India malak ngai na le China ron chet na le ma an lak dan thin khat te ni a kan han soi ta ka tang khan iril ro lo om mangin ron tui ni ve ro le